Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Tandanakuchun mañasun. Dios mi ñukanchiktaka kay kawsaypika ama sapalla kawsachun allichirka. Adanka Evatami charirka. Jesusqa yachakuqkunatami charirka. Iglesia primitiva pika kay shuwan chay shuwan tandalla shukshinallami kawsarkakuna. Hechos 2:42 manta 47 kama. Mantak Dios mantaka paypak shimipika achkatami yachaytukunchik. Shinallatak ñukanchik maypi kaqpipish payka ñukanchikwan kashkata yachaytukunchikmi. Chashna kaqpipish wakin imakunataka tandanakushpallami paqtaytukunchik rikuytukunchik. Tandanakushka kriqkuna domingo punllakunapi mana kashpaka shukti punllakunapi tandanakushpapish chay tiempoqa kanmi ñukanchik kay shunmanta chay shunmanta yuyachinakunkapaq, ñukanchik krinata kunkapaq, shinallatik krinata chaskinkapaq, kay shunmanta chay shunmanta Diosta mañankapaq, shinallatak mana rurashka chuya simita yuyarinakunkapaq. Familia shina tandanakushpaka kallpaytami ashayachinchik, shinallatak ñukanchik shunkukunapimi balik yuykunata churanchik. Tiempota chikanchikmi alliyayta chaskinkapaq, shinallatik shuk ashtawan hatun muskuyta Jesusmanta chaskinkapaq. Shinakaqpika ñukanchikka mana sakinachu kanchik tandanakunata ñukanchik iglesiakunapi. Kay shuk chay shuk llakinakushpa huyanakunatapish allita runatapish ama sakinkapaq yuyachinakushunchik. Ñukanchik tandanakuykunaman mayjankuna mana shamunayachikuna shina ama tukushunchik. Chaypak randika Jesucristo shamuna punlla ñalla chayamukushkata rikushkamanta karin kay shuk chay shuk yuyachinakunamari kankichik. Hebreos 10:24-25. Diosta mañashun payllatik yachachishpa katichun ñukanchikta kantachikkunata, ñukanchikta yachachikkunata, ñukanchikta michikkunata paykuna domingopaq tukuyta allichinapi Dioslatik pusachun, Dioslatik alliyuyta kuchun. Diosta mañashun ñukanchik iglesia localpika ashtawan espiritualpi wiñarishpa sinchiyashpa rupaqshunkuta charinkapaq. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachankapaqqa, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.